IPEC TV News na adonbu taramna oksari. All Manipur Maitai Pangal Development Organization Amdo Headquarter Sinduna Sahi Kudingi Paring Nine Sataduna Lakpagum and the Sahi Oinasuni Palak Subas Chingmi Tami Iftargi Thorum Ama Lilong Horebi College Auditorium Holder CSO Imalu Lusing Basing Tongan Dharmagi Lusing Basing Amadi Masak Nai Miyokaya Sarp Yaduna Sing Liam Pangtokre. Dalam segala tuh yang dimana, sekolah lokal mana, sekolah berpamala, sekolah buat sini tapi sekali tahun hai polisi supaya sekolah apa bayar Manipur ini kalau sekolah masih senior poni hai ba ini sekolah ini aku lakukan berkota sekolah polisi berpatuh lah memang sih. Manipur lagi kalau pura masih koi ngasi yang macam pura mata masa di wakalon masa di ayah apa semua mana bisa terpa atau koi Manipur lagi masih saya orang sana ayah Manipur wakalnya Manipur kasih koi asatna Manipur kaya hari tu masa wakalnya kasi jawab Manipur kong sila kelapa. Atau semua kamu mana saya ini sangat awal mulai seluruhnya menyerah harap kembali putih maka ikut punah ikut mereka ini harap kembali terus nu naga sinau harap kembali terus nu atau ini atau pergi harap kembali terus nu punah seluruhnya menyerah ngasih ada ini sambil menyerah ngasih lah ngasih Manipur dah kasih lagi kebahagiaan kok karena Manipur itu hai tadi se kali itu makoi hal boleh mapa mapusi Manipur ini horobra or horobra hai si makoi masal mana studi tu lebih ngasih sehingga sing ani kembali kuat sila apa itu kaya rasa sonto apa ikut Manipur semua kita ani papa beli waktu dah sampai kalau perlu amalin bandar soalnya ni paman heras pangai bisa kali ebisesan ukia ebisesan naga semua orang perlu singkoi semua sahaja kalau lera ngasih Manipur ni semua dia semua ebisesan ngasih semua lantian lah manthari Manipur lera India si mari semua ni aduh India sendiri Manipur ke mana tingkat tapi masalah kita sesuatu leba apa leba berhasil ngasih Manipur leba pun nak kena berapa sila soal nanti nama thara apa pula ngasih kali kuki sebelum discussion naga di panai lokal pan naga ini sih macam Manipur dah ini lega amal mungkin lega Manipur soal nanti saya kuda mata so tenda bagi sahaja no semua hal masih anggona solis nari trauma atau every kontak ini sampai apa ini kita ini kasih mengalar dan setelah masih itu saja orang sebut maka awal nungai kuda sok jaga Manipur apa nih sakar dasing nak kuda maka bayu kuliah lagi atau kasih kuliah pernah kasih lagi kali atau masa ini orang Manipur ini politik parti karena makoi masuk gimana kan cara Manipur masih tak lihat piar laure jadi kalau sekarang aku nanti kasih India na toning ba thang ba mo ini tharaga toning ba toring si kasih nanti saya ba kalau putih mana kamera
leiriba MNO pole tungsinaraga ngasi kali mating leiba sakama kasi siapa ngambilba FCSO ikoni ya leiba tibamen aku bagi-bagi pemimpin kita melalui batu ini Ibu kata Pak Abbas Palak Suba Singmita on Manipur Maitai Pangal Development Organization Koiba Sigi Kogete Doi Qatar State UCL Utanda Power Department Government of Manipur Koigi Tana Thane Yadraba Aina Anu Tada Taram Chari Civil Society The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Sader Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.